Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Mariborskem ljudskem vrtu v tretjem krogu državnega prvenstva. Pred nami eden od dveh velikih derbijev tega kroga. Maribor in Koper se bosta torej pomerila že v 101. prvenstvenem medsebojnem obračunu. Še enkrat Iličić. Priložnost zdaj za Iličića, prek vrat je zletela tule žoga po napaki mariborske obrambe. Zapolnili, Matondo je ukradel novo žogo, veliko težav z iznosom, pa priložnost za Jurića, Koper vodi. Deni Jurić v 8. minuti, glede na prikazano, treba je reči, povsem zaslužena koperska prednost, kajti Mariborčani se praktično še niso sestali žogo na polovici tekmeca. Silovit pritisk Kopra od prve minute, 4 koti, 2-3 priložnosti. No in tule po izgubljeni žogi, ko jo je ukradel Matondo in potem podaj za Denija Jurića, je ta, kot vidite, prišel do svojega drugega zadetka v tem prvenstvu. V prejšnjem krogu seveda izvedel tudi najstrožjo kazen, pa se je žoga šele od Pintola odbila v mrežo. Tule pa pogledajte tole Taylorjevo napako. Drugi pa danes v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Celje. Tole je priložnost morda za Čipambo. Taylor na oddaljene vratnico, izenačenje. 1-1 v Mariboru, 31. minuta. Orfi Mbina je zadev z glavo iz neposredne bližine in praktično iz prve prave priložnosti so Mariborčani tudi prišli do zadetka. Nekoliko so popustili v tempu in v nameri pritiskati na nasprotnikova vrata Koprčani. In Mariborčani so to izkoristili. Mbina, ki je danes začel pred Tetejem v konici napada, je tule lepo izkoristil Taylorjevo podajo. Prebijal je Čipamba. Mittendorfer je sprva še uspel odbiti, potem pa Čipamba na kratko Taylorju, ta pa sijajno podajo ob oddaljenejši vratnici. Poglejte, Orfi Mbina z neposredne bližine ob Babaju žogo pošilja v mrežo. Matondo, Iličić, lepo je opazil Denija Jurića, težak položaj, ampak odličen poizkus je bil to Denija Jurića. Žoga je šla proti desnemu zgornjemu kotu gola. Manseri, Matondo, Iličić in Deni Jurić. Tole je prva nevarna akcija Mariborčanov v drugem polčasu. Odložil je Mbina, priložnost je bila to za Čipambo. Toda žoga je zletela mimo leve vratnice gola Metoda Jurharja. In Šmajc si bo vse tole poblizu ogledal. Kakšna bo zdaj odločitev delivca pravice iz Kranja? 11-metrovka pa za Koper prepovedanega položaja očitno ni bilo. V nadaljevanju enostavno kazen za tole Rekikovo lahkomiselnost. Jug seveda dobro pozna Josipa Iličića. Na treningih sta zagotovo velikokrat takole bila iz oči v oči. Iličić strelja, ja, in Jug je tole obranil. Obramba Špeta Juga. Ostaja 1-1 v Mariboru. Proti Teteju. Krasna žoga za Ođa. To je priložnost za Maribor. Ođo, Tete strelja. Še nevarno. Ubranil je tole Metod Jurhar. Iličić je našel Matondoja. Matondo mimo Šparinga. Matondo, Manseri. Kakšna priložnost Koper vodi. 69. minuta. Kakšen protinapad Kopra in kakšna reakcija dveh krilnih napadalcev. To je tisto, kar smo omenjali v studijskem delu že pred tekmo. To je ta
koprska moč, najprej pa sjajna diagonalna podaja Josipa Iličića, ampak kaj vse sta morala potem storiti, predvsem Matondo, ki je premešal mariborsko obrambo in idealno v prostor poslal žogo za Manserija, ta pa je potem strelom v oddaljenejši vratarjev kot matiral až Beta Juga. Tule poglejte, Matondo s preigravanjem in potem z idealno, kar se tajminga tiče, podajo Manseriju, a pa Longonda. Sudani, to je nevarno, Sudani, 2-2, kako malo časa je potreboval Hilal Sudani in v 82. minuti je rezultat ponovno poravnan. Napaka zdaj Koprčanov pri predaji žoge, tole bo zanimivo videti v ponovljenem posnetku. Sudani pa je le nekaj trenutkov oziroma le nekaj minut po vstopu v igro zadev za izenačenje. CGB je takole z dolgo podajo, Longonda pa potem preslabo, Viher in Bamba sta imela tule ne prste, ampak nogi vmes, da je žoga prišla do Hilala Sudanija, ta pa je potem z natančnim strelom v oddaljenejši vratarjev, kot poglejte, prefinjeno zadev za novo izenačenje v Ljudskem vrtu. Kdo bo zdaj tisti, ki bo Bombič s predložkom, žoga gre seveda na Tete, Tete je skočil, vratnica, priložnost za Maribor, Repas je zaključil in žogo lovi Metod Jurkar. Kaj reči o tekmi? Šlo je gor dol, predvsem v drugem polčasu, v prvem lahko rečemo dober začetek, pa potem nek padec. Kako ste vi videli obračun? Ja, vsako tekmo imamo neka nihanja. Zdelo se mi je, da smo dobro šli na to, zmatrani smo precej od Evrope, zmanjkalo nas je, na koncu smo se borili, imeli rezultat, neka napaka, zgubljena žoga in prepoceni pred gol. Zdelo se je, da ste odlično pripravljeni na oba napadalca, tako Embina kot Tete sta neugodna, tako v igri na tleh, kot ko je žoga v zraku, vi ste se odlično tepli z njimi. Kako je igrati s takšnimi napadalci? Pa ja, dobri igralci, ampak če si z vsemi igralci zraven njih, daš se od sebe, mislim, da jih lahko zaustaviš. Še 11 metrov, ko ste imeli v drugem polčasu, zato bo neko razočaranje tudi, ne? Ja, samo smo potem dali gol in je isto kot da bi penal zadeli, nismo do konca zdržali in žal. Glede na manjko energije, čutite zadovoljstvo ob remiju? Pa zadovoljstvo ne, ker smo tako izgubili 2 točki, ampak moramo biti zadovoljni na koncu. It is not a result you wanted. You got the point, maybe first assessment of the match. How did you see everything in the first half, in the second half? Actually, I can say that our team play a good football. We were even not panic after that unnecessary goal that we conceded. We cannot give opponent and have an opponent like this gifting them goals, because nobody is gifting us easy goals. We are working, playing and creating chances, and it should not be so easy, and players also are aware of it. We cannot start the game with a disadvantage like this so easy, but on the other hand of it, the team in this negative moment, unless we are also, despite we are also 1-0 down, have shown a fantastic character. We continue in play. We had chances first half even to make it 2-1. After 1-1, we couldn't profit it. Second half, we started very well. Again, we were the better side in the game, keeping the possession, and we had chances to score. Then the opponent, again, with an easy goal, they have penalized us. But our team didn't give up again. We played. All the teams, including goalkeeper players, did their best to score. After we again find the 2-2, and then again we have clear chances in front of the goal. The thing I don't understand is how is possible only 4 minutes extra time in this game. There was so much stop, there was a VAR moment, and the game is finished 93-30. Game is finished 93-30 when we are in the opposition box. The game has finished there. When we are in the opposition box, 93-30, the game has finished there. So I think we could, again,
I am responsible for my players, and I think my players give their best effort after Thursday game here. Sunday, even there was not 3 days resting time, but they give best effort. It's a young team, it's a new team, it's a progress. The league is a long marathon, and we will start to win the next game playing against Primorje. You always talk about progress. Today it seemed like Maribor played around 40 minutes with very good energy. This is a step up, we can say. I think step up because also we are playing with many young players. No, opponent has fantastic players, also expert players. Our players, you see, they need experience. We are playing with Viher that has never played professional football. So this is his fourth 90 minutes in the first time in his life. Same thing maybe for Bamba. He has maybe 18-25 league games in the second, third division of the France. Now playing for the Maribor. He's a young player, so these players needs time to get experience and show themselves. And if you look at all together like this, it's a new team, and it's I think it's going quite well. For me, it was important that our players in this moment, even after 0-1 dropping down, they were not panic. They try to take responsibility, play. Maybe one player make a mistake, but the same player had the mentality to make the assist. So we are going to work more, starting from next training and keep progressing. You mentioned short extra time. You were also quite angry on the bench with some referee decisions. I believe referee had a fair game normally. No, I don't say that. For example, the yellow cards that we become was no yellow cards, but I think for also opponent could be. No, for me it was fair game mostly. But the most important detail moments, I don't know. I don't even only inside of the box that the team is pushing. That every second you feel that you can create a chance. But now it's finished, and I don't want to comment more about this. I want to comment only about my team. For the finish, just for the next game, there will be even more pressure because Maribor didn't win today. I think the pressure in Maribor is always presence. When you win, there is presence, the pressure. When you don't win, of course, the pressure is on. But it's a team that you should do every time most. It's a team that you should always get the result. Today we wanted to also, after disappointing result on Thursday, wanted to give 3 points to our fans that were again today fantastic supporting us. It was not meant to be, but the effort was there. The players' effort was there. All the players that started and also came in showed their effort. We will try to we will win the next game playing. Thank you and good luck. Thank you. It's not the result you wanted, but you show some progress with the energy, with the movement in attack, especially in the second half. What can you say about the match? I think it's a difficult situation. It's a tough game. We have a lot of new players, new playing style. I think we need to get used to it. But for me, we need to win every game in Maribor. It's not possible you play 2-2 at home against Koper. But what can I say? We need to keep working, keep looking forward, and try to win next games. What do you think is missing for a victory? I think, as I said, maybe a lot of new players. We need to get used to each other, how we play. There was a lot of change going on in the club, so I think this is what you can see on the pitch. But we need some work, and we need to keep going. We need to win the games. Like I said, we are the biggest club here in Slovenia. We need to win the games. Yeah, it's not a good start. No. You can fall behind in the league, and that can be crucial, right? Yeah, of course, can be crucial. That's why you have to start straight away from the first game in the season, which we didn't do. Second game you win. Now you play 2-2. It's like you say, you are straight away. You are running behind the two other teams. But like I said, we have to keep working. We cannot give up. The season just started, and like I say, in Maribor we need to win the games. Pred tekmo ste dejali, vemo, kaj pomeni priti v Maribor, kako je tu težko igrati. Bili ste danes, pa lahko rečemo, zelo blizu vseh 3 točk. Na koncu točka, kako ste zadovoljni? Pa, to zadovoljstvo lahko zdaj gledam iz 2 različnih kotov. Da smo igrali v Mariboru, da smo igrali v Ljudskem vrtu, je točka seveda dobrodošla. Če pa vzamemo vse skupaj, nekako se ne morem izogniti občutku, da smo jim podarili to točko, predvsem s takimi nekimi potezami, ki na tem nivoju ne morejo biti.
poleg te poteze nespretnega pasa, mislim, da smo imeli še kar nekaj zrelih priložnosti, da bi si nekako naredili boljše izhodišče za zaključek tekme, ker danes je bil Maribor kar ranljiv, po drugi strani smo pa mi relativno dobro stali na igrišču, ampak smo podarili smo jim marsikaj danes. V prvem polčasu pri menjavi Roedla zaradi poškodbe se je zdelo, da je Koper nekoliko padel, ko se je v napadu na krilih zamenjalo, potem pa še Longonda, ko ste že omenili, osnovnošolska napaka, ki se mu je nekako ponovila, že če še povlečemo nazaj v Evropo. Kaj se tu dogaja, da pride do takšnih napak pri igralcih, da pride tudi do tega padca energije, ker tam do 25. minute je Koper res mirno stal na igrišču? Pa ja, še vedno iščemo trenutek, da smo maksimalno zrela ekipa. Zrela ekipa v tem nekem smislu, da kontroliramo svojo idejo. Še vedno je to valovito, ker zrela ekipa, če zdaj rečem, ne more prejeti 12 zadetkov proti Vikingu. Zrela ekipa danes tekmo spele do konca, ker so bili vsi argumenti za to, da se tekma pripelje do konca in se vzame 3 točke. Še vedno se igramo nogometa, ne igramo nogomet. To so dve različni stvari. Kakšni igralci več, kakšni igralci manj. Tako da še vedno smo v tem procesu. Mislil sem, da bo to malo še krajši čas, očitno bo malo še daljši. Josip, 11 metrov, pred tekmo sva govorila ravno o tem, o neki želji, da lahko igralec o tem pregori, pa se je potem ravno pri njemu, pri 11 metrov, ki pripetilo, da pa ni izvedel tako, kot vemo seveda, da on zna izvesti. Ja, želja, da danes zabije gol, je bila očitno velika, v tem trenutku prevelika. Razumem ga povsem, nisem niti žalosten, niti jezen zaradi tega, ker vem, da bo on na nekaterih tekmah tudi sam znal odločiti oziroma Se tudi danes, tako, če sva iskrena, tista tako, podaja za gol za 2-2 je fantastična. On je vedno je tukaj prisoten, treba marsikaj strpeti, po drugi strani pa vemo, da je njegova kvaliteta nesporna, da je en pas lahko odloči tekmo. Za konec še malce bolj osebno vprašanje. Vaš pomočnik je bil zelo dejaven, mi smo sicer vas vajeni, da ste zelo dejavni ob robu igrišča, vemo nekaj že iz Evrope, tudi utrujenost pa to, ne? Mislim, da ja, vse skupaj, tudi nekatere druge stvari, v skladu z dogovorom seveda s svojim strokovnim štabom, smo vse to izpeljali danes tako, mogoče bo še to kdaj, bomo videli, vse odvisno od stvari, ki so okoli nas, ne na igrišču.